Bi sedema bilindbûna dolar li hemberî leyreya Sûrî, li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê krîzeka aborî rûdaye. Ev yek jî karîgeriyek xerab li ser jiyana xelkê çê dike ku niha $1 Amerîkî gihaştiye 1007 leyreyên Sûrî. Fermanberê ku mûçeyê wî nagêje $100 di vê krîzê de gelek zehmetiyan dibîne. خوازن گو بیارزانی عالم فقیرن والله اف دلار هلدان نزاش کی جا طرفی تهلدا ام دچن شد $2 بابو مكون بضاعتها ويا بريجي بيصير $1 الدنما والله فقير مرن لا أنا كنت بالشهر 50,000 شهري. جبریان ها پیوستی هر مال باتکی تنه 50,000 لیرین سوری هبو تاگو دبارا جیانا خواه دمهکی دپی بقدینه لینها 200,000 تیراوان ناکه. هلا يعني 200,000 ما بيأدوا كمان. Ji bo kontrolkirina bazarê, tîmên çavdêriyê Ango desteya pêjiyaniyê gera xwe ya rojane encam daye. Xwedanê hin dikanan tûşî cezaya bilindkirina nirxê keresteyan tên û li hin dukanên din hejmarek cure keresteyên dembûrî hatin desteserkirin. Tîmên çavdêriya bazarê tekez dikin ku ta astekê ew dikarin bazarê kontrol bikin lê ji ber necîgiriya nirxê dolar li hemberî leyreya Sûrî gelek tevlîhevî çêbûye. پشتی بریارا اداره ذاتی انه نرینا او رقابه بهتر او سر مواد منتهيه يا غذاء يا خضروات وانا ام بهتر مشددان دي ام نها وك ايرو ام وبهتر سلعي تمويني وك بحشت مواد اساسي بهتر استقرار سكري وك شكر رونه زيت شاي بهتر يعني وك نيجي هنا بهتر رقابه خدتي بما انه تشكي $1 نها فتراك استقراريه جيتنيه ام يعني ام شلون ام جاكي تعدل تاجر جيناكن قال لك شن دسمت $1 بلا نمستقره Di bîstê çileya îsal de û ji bo rûbirûbûna krîza aborî, Encûmena Cîbcîkar a Rêveberiyê di rêya hejmarek pêrabûnan re plana xwe ragihand. Lê tanha xelk ji bilindbûna buhayê tevahî keresteyan li bazarê gaznan dike. Bi dîtina hin aborînasan sedemên necîgiriya nirxê dolar, girêdayî rewşa siyasî ya ku li Sûriyê rû dide û bi vê yekê jî kontrolkirina bazarê gelek zehmet dibe. Candar Şernixî, Kurdistan TV, Qamişlo.